Bom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu duombe Mwenyezi Mungu iki ganyo wanono mshilo wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijalie heri na baraka na unono na swiha na mvu. Mwenyezi Mungu yarikufirlie madhambi. Mwenyezi Mungu yahifadhi haina wanamkomori ikao gujihundu haina wabahanu. Mwenyezi Mungu yarihule neze dange, yarirehule na wanadamu wapeu, yarijalie rikiwa nadamu uhanzana na ubenzana ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yajalie hainu lo mwale ya mbeunono na mvu na swiha, hainu lo harma tambu ze tambu zilawe, hainu lo harma mashaka e mashaka ya lawe ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu ngamina message mbili zilo muhimu, zilo très important. Ze message kaudu na nzo nzambe banu comme d'habitude. Désolé be malani na kansi ngabojua, shati prefere e banu walele jua. Mwenyezi Mungu ajali hani mwanadamu ikauri dungo banu, ulo haruma mashaka na tambu, nanu waju kauri dunga apre, yari hifadhi rasile ze fami za hatu insha Allah. Message mbili zilo très important, au kanga sina 3 jours à 4 jours, karja fanya live, ikao rikana na occupation, ikao ze message lonizo, garanzwa na damoti pia wabwe mashisho waishie, yemrika dari warongo zao, waongwa okura, gwa joke message ngarjo ufanya, garifanya o, haukaya, yenamna ya hatu, haufanya message, yeka ngabo manyanyasi mkomori, yemrumshi aripara, haumrume aripara, haumzazi aripara, hau anemporto ki aripara, hatambu hau hamashaka hau ha relation, si karso jaba nurahea, c'est impossible, chasi wanzari pare en privé, les deux côtés, ya hemri aripara, nemri kaudi ya fanyaye action, ili rihunre solution en privé. Yekari jabanu, yabonda bora para ekote inwa jina wari rejete, bom, wari rejete olekum salam radio, wari rejete, batusi hujari wambie realite. Hauka owenji, waheze mesaji kao do rizamba o, lo wanadamu wenji do waelewa uto ujarma ze live. Ze live ulfanya wallahi wandu wanadamu washash. Sha owenji alhamdulillah, garuhunrao solution en privé. Ikao haini wakatira jabanu, yawe manadamu haba wehinri, kazi jau husu, leo kamru mshihani par, humfanya mizeri, humrende nai, kujamnike mahar, humtsimbimbi, humbalance, gomrendo nai, gomuo, rijabanu, rihupara rangu, ibidi welewe, ekakujaile wasihuja. Yaweke wakati mdungu joka ujikaza na jikaze, shi wakati ongarjo ujabanu, roonese zembi, owenji wazifanya wabone, sha watizirende. Watukufu wa Komor, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bom, ye suje amado ikawa ongarjo ka uyambabanu, ye suje e amando, woyi mwanamsho hatu, ya lola na dene mrumaho kwa waili kwa tina kirtasi, wataha mjomba, bande mwanamshenge mziro zinka sudula wa ufanyishiha, ya wanadamu wenji wanzoma pesa, bahari mgwa una makirtasi, kwa tujua wafanya hazi, shangu wanzo wadota wana washekao walowa zero, hawanza ili warango wana bonjour, warango wana ili wanikwa mapesa na deklaro wana, watongo ziniso wana shohatu. Ikawe mwanam shababi woi, emrum shahahi,
hakamge mziro watsaha mru ya deklare mwana iliye mwana hundlemesha ne mrumshe ye bwana ola ni kwa 4500 euro badala hawa demande 8000 euro wamnike 4500 euro wabaki 3500 ye bwana ola ikaubidi yende afanye la reconnaissance ye bwana hatlawa hawambia ya ukaya na mfanyezo mjo kwanza mfanye na mwende mwanishitaki. Subhanallah, izo ndizo winji wa hanyu nyutukiwa kangari zambao gamsikiti hao baada ngari zambao na sikarna uparozi ya huwana nezabi za huwana damu wanu wakati kawo ye karifanye message ye mwanadamu kajaelewa si umafishe ye kakaja mafishe ya buha reponde zwe kaudoro hamba garanzao. Mnyezi munanike khatima njema yarunike mwiso mwema ngarjo huja harma ye message yo me ye deuxième message shababi kao yakani mwana mshohahe mwambaba mzima mzaze mzima ikao mwana mshohahe hazaya wana watimizi wane mwana mshe uo hafu mrume hatlede hafu wabiri panza mrumshe hafu haranti mwana mtitikao rahaka jatimizi 5 hafanya tu purtu banda ye hafu wana gomadishe yatima walelo de mwanyanya ikao ye mhu she mwanyanya ye mhu kajaonesa binadamu shabalangu walelo harohombi guwalelo harohombi ola mwana hao lo hunu Faransa ikao ya hafa ye mbaba mzima mzaze mzima daene ya hafa mwana mshi shaya ulona muwe ye mzaze walelo ye mzaze mzima denae hauno ya ukaya raili njashinda narenga raili njashinda narenga wana hoa nama o ya hafa na nibale passport nafanye namna narenga ye mtiti ulona 4 ans nimbale uja hunu Faransa banda hende hafanya zinamna hata hamruhula wa hadisi ya mbitse zerongozo tipia shaola mzaze hende hafitini na balaola shababi mwana mahae hatoa mapesa ya tukamashashi hanika wanruhula aeroport ya haya ola mwanadamu ikaw habale mwana kanza ya vile hazingara nondwa jina ikawa kanza wale bao amwambia kuna ujo bale mwana uo bawe itide mwenye passeport finalement ola boswa mando garjo ujarme sujet Mwenyezi Mungu nanike khatima njema Mwenyezi Mungu nanike musomwema na mpartage nimlo Facebook na mtapote nimlo TikTok partage le live et ma pervers nwanza zero hombi waje waishie waelewa wake kwa elewa shakarna wa nafas wa alaikum salam sur mama Nadia wa alaikum salam hasanati silahi watukufu rarja jarmaze sujet gamina mzaza hangu Nkomor ulohunu Marseille ikao haloze mwana haheye mhu mwana haheye mhu hatumizoli koli rahane jarmaze sujet gamolombabi en bref katsende na amvuzo emna anemna pikiwo ekemna damoy ni vurzem na piki oka sujet ngam johuja cha mfanyo lansom na message mumla somna message ikafanya kajairo kudelwa bientôt mzazi arenge mwana hahe yamumbiza na mwana mmemo mjini ikawe mzazi woi abasar zamba ongu sufre wakati kayo mwana hahe akauleshda yombamba nruyo hilo baada ye mwana hatimizo msomo hakaufanya hazi genale gari la hahe gene permia hahe geno mshahara wa hahe sha hajua mwana mmemo mjini mzazi hamtsaulia mwana mmemo mjini ya mlole rango usiko mwana mmemo mjini ya mlola mzazi ngaru matambu na mashaka ye mwana katuba mzazi hemba hindu bahata mzazi ye nyumba katushinda ya tapila ya liva ola mwana mrumme harende hadoshani handui hosomala mzazi hamenye mwana mshe yesprit ikaw mwana mshe hata mzazi he katuanza ya mwone hata mbahindu katuanza ya mbe weindo la mjini mzazi ya mtsawa weimo mjini mrumme hadungu mzaze gumono kaide ashadu ole yawona ukana nifanya hani za ufanya de mzaze wei hanike mwana hae
watina mashughuli hamahaba na nyanzo tsio ihajua haimi ngena rohombi ne mzazi woi katuanza ye mwana yategele mzaza hahe katuanza ye mwana yabe mzaza hemba hindu ne mzazi garmatabu na mashaka majito ya mja ika oblige ya jia nuone abe turam zambe bela anlaka. Arrête. Zambe bela anlaka ye mwana hangu yoishia hauye mrume yoishia ngwachojo tsahatauba yambie mwana hangu yanrejei helikaudo ya kaya wajaza hatukao mtau wa wanaume wenjo mijini hanyu gamjwao ndo ya ukaya mrumme timpaka diapua mji mzima daene mrumshe mrumme de waziona maji ujo uhanza ya hwanzize ya nze fami mrumme de ujo ujoka ya wede mzazi wa hemrumshe mrumme de ujo ujoka ya ritile mzazi hemrumshe ya kekali yodi ya kaubidi shani wazaze mhatsi ya ukaya mrumme de mjini baike mlevi baike mvura bange natoka mjini baike mlevi baike mvura bange natoka mjini baike mruikao ulokuloshari natoka mjini baike gujotabishe mwana ya uwe mwana hangu ya derange mwana hangu e mwana hangu ya ishevushe bilamsi mwana hangu ya ishe alcohol yonuko hanyanyu o muhimu ya dola ni mrumo mjini mzadzoi abasadi ya unao ya ukaya hapari sandola zenjiza wajeni kaja zikubali do uhambia bo shababi bo kalbosh do jwa kawedi ya uzale mwana msheka wa mlola do jwa kawedi ya uzale mrumshe do jwa ukaya kaja mwana ukumbi ye mwana kaja kaya lolo kaufanya haza kaumbahi nruhila ye mwana hakani hagaja kadena we kaja kaya lolo hakawa mzaza ya hindu ye mwana henaga gena pemi gena zijema humzia pia ese normal ya umanipile mwana hata yadwaze mzaza nyuma wakufu ngarjo hujarme sujet ça c'est les histoires sans tête mais je vais te bloquer bo kalbosh commenter bo jindo haukanga mjia ukaya vous pervers nous dit sante vise badone de Muhammad anywenji marenga wanasho hatuma wala mawamenya zankili mawamanisa wawazaya mawamanisa ze fami ntsonga tamba namna nous dit sante vraiment vise yekanga mambila réalité nous dit sante vraiment mal bade kambila réalité bo majindu gojo hunga jindu la pour hamsiru la pour matani yo ngono kakoli oui sujet nous sur hama banum mshangu c'est vrai nzazaye wa plutôt manisa à la fin du santé ma vise jindu hamandawe gwanzo sujet kane hitwa na tête de quoi bolaba lokaya wa mbilo wele ukaya mruka manisa mwana na mzaze mwenye humzaya mruka manisa wangu ikawa wanzana mzaze ya tabia panda nofu ma de grossesse na mbaba ya tsanga ya toze malizaha yangali mwana mruka wa manisa nafugo jonga majindu wa madayanu mapervera madayanu kwa tuwele wo binadamu sha wakati wadungu yani zahawe ingwa mboguri menyele n'importe quoi gado har monsieur Jacques yo habat ka vous amna pic yeka kujareje à la raison wa sauve nzaze woye mana ya tife hamu yemna mana hemu ya hunikaye watu to hataransan shawar ya hunikana ha wasaya bwa manisa na mzaza ya souffre ya tola mbani tu vas comprendre bojin ndola timpaka bomjini baza ba winji wananyu muamenye ze servo wananyu muamenye le maisha wananyu muatongo gwa magaba gebe ya kwati wema heze shwafuto mzifanya watukufu rahare jaja harmo sujet gamju jambabi harma raja jamu sujet za mjombabi harmo hadisi ilo actualité ya mzee Jimba hakaya banu mwanadamu si mwanadamu Jimba c'est un idole de la communauté Jimba c'est un homme ikaru jokaya riwajao rwajuka huja wa umwishilia kabakiri wajatsumu rawandu jeshi la Jimba rarja mushila Jimba hakayede ko rosu yede ko uri soulage yekangari lao ekangari fungua ndaye
alafu ya historia jili ya hema na mshauo vanu roho tibwe ngabwa ko resiste ngabwa to resiste wala ngarjo aminikation ti pia ndula rente cinema bangapo majingu ajina mabanu go majingu masonabwe gwa jodo mabanu ngwa ma ange kwa jaka usorte nyoti pia mka usorte nyoti pia ni mbakana hawara nyoti pia ni mbakana fiance dia tukana hawara dia kana mwanamsha sikomsaidia dia kana mwanamsha sikombamahingu n'importe quoi un homme capable de partager des names du cas ngum fagnio ngum niko c'est un homme capable c'est pas un homme yakanti adoni kiwa Chamrume dans saukaya je vais prendre soin bien de toi haukamrume hahuruhusiwa yalole malahomane hata mararu ya yalole yekajimba kana mahadisi ya hadina mwanamshi yajiamlole ou le mal c'est quoi le mal c'est quoi vous les calboches le mal c'est quoi il a raison gena droit zibaki zaukaya hadisi nene mrumsha ukajadisi nene mrumsha yekanga bwanadamu wenji wa profito wanaume wenji gwa bauze hanyo wa parisa catastrophe wa washidi wa resist shanga watu resist yekajimba ngena makalima ya yamba ikao kajabili ya yambe roho tiro mtume Muhammad yatule nyongo wa eche bahina mleteba tani hanyi na usafari da winji hanyi mkanazi hawara manadamu datukana hawara yamwe ka ufanya zina uzihara ishadi ka hulalani mwanamshi ikahuoni hangore muomba uzihara ikakujazi bali ikahuoni hana mazahidi wana mitofanya wi bo kababa wi nufanya pasoga mlongozo makanibali na makababa na mavampiri na maetiopi wadu wanaorongoza oba ikawe bazi hao udeya manadamu ndo harma 100% ya huwa kome 99% ya tuye shina hawara ya tuye shina mwanamshi ndo ijoka jiba katina droit ya uparta zide na mwanamshi gena droit hanimru gena madhambi yaha hanimru gena lekosalaha je kanyoti pia hanimru gena madhambi yaha Shamsu Jamum Dugemum acharné, Jimba, oui, il a une car. Kana ujo fiase, kana ujo kana manamshi. Manede mudo just mutabe guhe yambi fanya message kwa kajaparo sorte. Kajaparo yesh. Ndo. Ba haonesa zemvu zahe. Ngabwa kone sa zemvu, ngabwa kosta hamili. Wakona kese rien. Shaye ye haono kaya hanendo adaba. Kajashida resist. Habuwe hanyo harongoa. Haonese manamshi. Quand ne fait pas ça, et madame Chan Jezebel Jiba Junru Hajarongo. Yeka Jimba Hambange na video. Jimba kajafanya video ya hezungu zahe. Ahamba haveshewa video zahe madame Chan na waka wengi madame Chan. Yabo se penke sokaya. Jimba hafanya video. Alafugo johunga wangu baharu ngwarema ujimba d'une manière erdarasa wa profite ye son libre gasi na droit handu gena droit nafsa moyaha au kahaini mzima harumasi gujo jujewa haizu yafanya duniani haini mdu gene makosa yaha yoju kaunzanti sortado yoju kosnene yanzanti sortado kangamat si j'ai envie de sortir avec une femme qui va m'arrêter c'est la personne s'il m'aimait pas. Chaque jour, on a dit alors ma commentaire, Jim Harede, Gena droit, Gujo Joua ya fiance, Gujo Joua kani manamshi, Izo zahe na mnyezi mku, Jeli kanyoti pia, hainbru hakana manamshe, Mletize sinema zahani, manamshe diatukana hawar, Mkomor, Maname diatukana hawar, Njondi jamori basis, Ukaya hawara haram, Yuka hawara haram, Kamjashina zinyizo, Wanrashama walona pia winjohan, Msorte da nina, Mkarma hawara, Mkarma mahadis, Jiba kajalala dena wakarma mahadisi walolane. Le mal c'est quoi? Ndo manam ndu yapo yalola manamshe. Watsina ukaya po palana mahadisi. Ukanga mhanz, je t'aime bébé, amour de ma vie. Zouka partage yamo na complément. Gewandwa jawalolan. Tijem jemri hadaye. Nezenkaliz alafuga mjondo wanada mwaloban wa komanteo haribala gwa matakeo gwa mu intimido Jimba il est un homme on a droit
de nous marier à 3 femmes, à 4 femmes. Et quand on a mlouché à tsamana mché amlole, yotia ibu. Et quand on a mlouché à demander fiancé, yotia ibu. Et quand on a mlouché ngumangali yo hawara haou fiancé amlole, le mal c'est quoi? Ça reste que à moi et mon Dieu. N'importe quoi. Ah, vous pouvez aller en affaire. Nimblonde. Mon Dieu, que bon gombe je commente nos live. Comme quoi Jimba harende Jimba. Harende. Fallait m'adonner 60 ans. Adonner 70 ans. Kana ujua fréquente. Kana ujua hadis. Yoti pia fréquente. Yoti pia kana zahawara. Yoti pia ngamremao. Yoti pia nganyine wa zadega mwahibao. Tijem de jinda mabanga si majindu. Hauba nous se kapsueleo. Il est un homme au cinéma. Il est un homme. T'as quoi toi? Oui, même si Gena Mdumche, Gena droit le wasaya. Gena droit le wasaya. Ici, amra sur le wasaya. Gamina Mdumche. Yabon sina droit na disem na mwana mche nimlole. Msina droit. Yama bien izondo. Yama bien izondo. Amjokolo la mwana mche comme ça au hasard. Gamjwa dislamina. C'est pas une question de Burundi. C'est pas une question de et wabon lona Mdumche yabon sina droit le wasaya. Yamba ulole wala ruhatawane. Netize sinema sahani. Mtujamu no kawo ijimba gari msakada ujimba. Heli ya reagise. Wenji na wenji wajo reagise. Wenji na wenji wajo subiria. Ya kaubidi yeye ya jimete dans un bon chemin de mwanamshe. Bada hahundundu gumangalia gufanyeza hae. She mwanamshe hundu mwanamme. Le problème, il y a des femmes, wafanya weza hao par amour, wakubali wahadala ni makababa, wanzo watunjie basi. Mrulu Faransa, uhubesheyo, uhangaliyo, kusuna ukaya vrema, nani weikatsi huu nina jomwema baja. Shawe inge Faransa, guniko mali, gunifanyo jao, kanjibiwa, kanika kwa, izunyo tipe kamtuelewa. Jimba hafanya suwanisheha. Yekange na moya zongo wazule place izo zirwaji mwana mshamlo le kangwa nzo Samuel va se quoi? Le retombé de quoi? Le retombé de quoi? Maudunga bajuja mwana mshira muhansa hakanza yareme ewa yo aibu katura matsa mwana mshanzareme hao yo aibu let's cinéma. Si me demande à Koubele weke kakubele, ni kam zifanya, kam tina zawara, kam tina nawashe, kam jaka uyashinizo, kam jalo la wenjo hanyu, kam jaka wararangu. Fanyu mrode mabanga mshaga zomba, gamshaga zomba. Karlo mjutsa mwanamshe ni mdragi mwanamshe, amadjon jenreme. J'ai besoin de toi, madame Shahara, renge vocal, na mwishe turam. Et vocala tout la moutoula, banou bomza de tifuha, we hunjivia, Johnson na rendez-vous de l'hôtel Irareme. Yabo yo aibu, n'importe quoi, aibu de quoi? D'ouvrir ma bouche, de demander. Zidake mlani kubali hao yani harazize. Ils ont des zadaki. Ils ont des zadaki. Yemlani harazize. Charlie yo aibu hobo hanyona bekaya manza. Yo aibu ya hindu. C'est ma bouche. Nimlode nyinyi. Mungu vraiment na mola hitima zinongo zinu pia nyuzifanya nyukana zihawara nyukana zifiase nyotsi pia amisulkanwa na damu mnidungao yapo nyotsi pia unjo hanyu hani ndo asorte c'est rare jo pas semra jalo lange na vierge yapo dapo makai ho zakaurema n'importe quoi wanungwa shangaza umbawana. Ngo shangazomba bono mdiwezo kabanu usingana bulano unjua hanyu mlolo wandu washe wanji wanashe mawalola kwa jaka walola mwapasa na zedazo kamja pasa na zedazo mwapasa toujours zibulo yabo kwa jaka usorte unjua lola ndwashe mlolo wandu washe walola wakana wandu ume wandu wame walola wamando watsudi wa waranga shawarangwa ni hawara mlolo nyi kari leo turamu gabo vocaliza hai hadrage manam shetsi fuha wenga muhanzo yabonyo aibu aibu de hindu n'importe quoi wana washe wenji mlo yapo mfanyeze commentaire wenji mlo yapo ranguze video mbina mbali nyoti pia nja parani anizo ana mlo sujufuka jaka parane na ze verge zihabara zanyu zirenge mlo na ndo jina
Ngomshaka zomba. Ngayo mpenyeza zanyu mdeze mbio universite. Mwendeze mbio likoli. Zoti pia msampanya. Mdinika wangu. Mwende asa mlolo. Kamja unanyani zo. Mdwambe hao langina hawara. N'importe quoi. On est de mou bizarre. Wango fama wango. Ugwa ani zihany. Dani ban zihanywa. Neze telefoni. Hani mrugena telefoni ya hahesi udungo. Hani mrugena wangu. Yabo msije mwentimide wangu. Mwana washe wenji mfanyese komentari moda jimba. Nyonsi pia kamjakanizo. Kamtinizo kamjanrianizo. Shitawarazi mweli kodi warenge. Nema fundi nisi hao mweli kodi. Nema kope warenge. Ndo jaboni moshangaza bana mleta sinema. Izo jimba yafanya. Mru jwa usidiri. Yeye kajasida subiri. Gabweze paroli njo uzila umuzahe. Gamla muze paroli izo. She mwana mshedia pama. Wahunga mruhangalio. Uwajuha wenda wadunga makababa. Finalement watutaha namna ya raisonnement. Watutaha namna ya solution. Shambo fanya zojo kaufanya. Nyezi mnanike khatima njema. Tuja mdungu jimba. Mtuamba jao. Hamabo nyoti pia kamja kao sorte. Nyoti pia kamja ishi. Jimba il a son âge. Il a le droit d'avoir un fiancé. Gena mru mshe gena droit fiancé. Manam mshe gena droit. Manam me gena droit lolo anruashe. Watimizi. Wane. Kamjakana zihawara, kamjaka wangalia, mkawafanya zango za nyoti pia. Msije mjilede mabanu sisi maka wakibu. Garambula nao. Laissons-les tranquilles. Njahu nundu wujwa na washe no. Hafanya nai hamaya bole bazoku kanili wakati walolo. Yao pia muyabuwa, muyaba wandwa jina. Owenyize mabazu yao kamjawanika yo. Shamwanika ndu wa mafiti. Wandu mwenziani, wandu haindambio, wandu hawara nda mawanikazo. Wazirenga. Shwandu wame wa mlolani. Owenju kwa jazi Paris. Désolé wana shohangu wandu wame wa mlolani ni wanawasheka kamja parolo wandu wame wa madu wa mlolani wanji kwa japari sa zibazo zirenga ni hawara ni wazirenga yabokalo yamba jimba gena fiancé hau jimba hakana mwanamshe le mal c'est quoi hapara hadisile naye wali wana walolani mwanamshe afanya mafiti ya demo jimba kaja registarongo alafu mtuja mjoda mabanu mweleze komatel za kulaba ndomu intimide na winjua hanyu zile ani kabajakata ya zibazo pia zile zazo zilonga nwandu haramu shaka zilonga nwandu mewa wastahiki amlatiza sinema abanu limlona falsafa na makali maurongo wanga sinema kali maurongo wajaza hatu warizaya alipoko wadu wakaundwe hananizo watu kaujua wadu ambili wakautikome boko mya mwana mmengo jomira sharangu nyi wanaso hatu warangu 90 huja winji wa hanyu jusqu'à maintenant kane zibazo kaziti si mla mbia yabona mkapture mwende mtsambe je marque personne de respect c'est la vérité yabona duste ilan dombo kaya hawara jau badi hawara haramu zina haramu shaka mzifanya gamzifanya n'importe quoi. Watukufu ungador maze sujet za hatu. Et comme vous dites dans ces sujets, bah vraiment ani zengo c'est n'importe quoi. Watukufu gandao harmo sujet. Ya hi mwanam shohatu. Il y a que 4500 €. Wanika mwanamme soi-disant lona nationalité yende ya reconnaisse ye mwana hao banda owa ili walolana kwa tina kirtasi walolana kwa jakana kirtasi hao no ya ukaya bande mdu mshenge mziro watsahe mdu ya reconnaisse mwana ye mwana yake tranquille mdu mshamunga maisha wende watsaha jingu tsalinu pervert salinu ye bwana we hawambia 8,000 €. Ye mwana mmekajahara ila 8,000 € hakubali. Hawambia ya ukaya ya boga mjoni ka 4,500 mnabi ya usikurikao de johenda nede na rekonese mwana. Ye shababi hawambia ukaya baike leo garjo hunike mapesa ne ujunda rekonese mwana. Nide mwona on ekaga mjo traduise mjifitini gam amini auke message yangu gam rongo shikomori baike reconnaisse yo français ya
shaye fraziga mrongo pia hojindu fashkomori yabo kamwende mkansi mtradize mabaja c'est votre problème, c'est votre problème parce que gajo kangaramba uzinji nemfaransa ngujo zinji zifanya huno ikawo ola mjomba bande manipulateur hashindi habaibu ya kupluila hawambe ukaya donro parce que garantingio ola mjomba harengeye karti national identité ya hayafanya foto wanika ili watsogarde hawambe ya ukaya nike 4500 € banga mina na problème ndo regle wa usiku mjo decide ngarjo henda na reconnaisse moi hasi yabo hatoa ila 4500 € haiwaza waka shahidi hanika ola mjomba ola homnike mjomba ola hende harume ola mrumme mwanamme hampara gusongwa kazi za mjojo usha mjoja maudu na wazinisa hende hata finalma hawa bloki ye mwanamme harenge nimero hanika wanza ni wampara ola hafanya message ambi mwanamme ya ukaya ye mrume ukaya kutina droit unipare emanena hu bloke ngon derange gamjo huja nrekonese mwana wakati kao mimi denanza o subhanallah ya rabbi bedinga mwanadamu wapeu mwanadamu ngojo ya ukaya wanu kwa tina rogo zao wanu kwa tina makirtasi wasufre ngwatabi hao waunjilie 4500 € ya sampapie ya hunike uli urekonese mna mwana ola uje urenge mapesa uduwa menas uduwa ukango jodo katika udojuka hanza deje manasa hazalwa ye manasa hazalwa deja ngurambayo kujarejeze mapesa kuturekonese mwana subhanallah ngamina ikarte d'identité yao foto wakati mwanamshi anambia dene mrume wanonesa ye tihurambua kawe mruika mihujua tihupara kunjusiza tirongoa hunikupea tufanya message huziwa no kujajibu husiabu hurudi hunibloki okay mesa mjuda bahanzi hemwana eza baki hindi wambia ula mwanamshoka ewa mkaoda mwabie turamwe hadisi abana mwende mashitaki ben tina nikanya tarantsani c'est normal parce que yetu rongoza wenda arma mashitaka izo tulongoza abagondo ashitaki banda wo mwanamshe ulomziro waunjila mali mapesa waja wahunika ili uende wanzihe mwana hao emrumshe yahundage maisha ye mwana yahundage maisha hurage 4500 € eshabaki 3500 € ili yewe timilitimu husia wezo huambia ukaya uende wa hushitaki wallahi kona hushitaki mashitaka ngajo karmazerezo nana le foto la hao nano mjua hao ngajo wafishe banu ye kakuja twe mapesa abasa kwa tina besoin ou reconnaissez mwana ou mwana zala ma territoire français ngujo ka bien protégé cha rejeze mapesa rejeze mapesa wanede muhamade wanu watuna tahikma na ubinadamu watu ujoke bana wengu tabi banzero hozahanyu homrusikina manyanya utabi hutuna kirtas zabandre mtsohamadasi zabandu mwanadamu tulu wa yaukaya mtsirade mwanadamu wainayi bamnyezi Mungu John Libambi wei katina maisha katina kirtasi ntijeti mangamiza zabandu wenju hanyu mtsohamadasi mtsohamadami gamrepete mtsohamadami parce que mimi kangamina mi huladami no wenji baike di eron lonyo uyo musbuti titowa kabati mrumarse ya tonjwe helia hangu heni banu mjwe daga mjwami la katuram il a jamais mangé toute seule jamais. Merci beaucoup mon frère Samirov. Jamais de la vie quand tu as mangé avec et yatsona mnyezi Mungu Jehova shalom bugena situation wende watabishe wanadamu ikao kwa tina kuplu watsona hata rogo zao wahunike 4500 € hoheda wanzihe mwana baada mrumshenge mziro udowambia ukana mashitaki bahari zote rogo zao shitaki alafungo fikiruke mashitaki hewa amwambia ni hadisi hunuma hala nikao mimi tiramu
no tuwabai ke sa ero njoju wa ni rumem ruedia wem eyo gena manahindi wajoju lo vanuga bwana damu hunu wajojo wa rumem radiani uwe facilement. Est-ce que Muhammad awe ikawenga capable à tout ou déranger ko plus shadow joka ya hata wewe ngojojo fanya mbadu kwa règlement de compte parce que mwana damu apeu vanu kamkara vimado jamoni sa hasisi maranso déranger daga mso wei katina kirtasi gamu intimide karisina yo mrunaje nyimloni makirtasi mrunaje intimide tura mkamlu kujoshin mrunaje ngade ka kujoshin vanu gamsongo tsa ma faible. Venez chercher quelqu'un comme moi. N'sina kirtas, n'sina papier. Vas-y, venez. Venez. N'importe quoi. N'jam le bois n'sha kutsule okanga una mwanam sha. Kutsule okaya nga una mzaza. Shango jo urenge mwanam shi hamando yuwarengeze mali. Watsona hata mba namna. Shi mwanam me yatapalao. Waunjile mnariali. Wajiwa huniki. Nemzaze hunde maesh, yemana hunde maesh, wendeza, wazinis, finalement guafanyo menas, wambi ukana mwede manshitak, nsina umnikane mapesa hanyu, n'importe quoi. Yana tuif, sinyangu, wuyaka ukanda shitaki. Wallahi, si je te croise, wallah, si je te croise, yekatsu wele lanziani, kana ya rouge, kane passeport rouge no hubahatisha bomjomba wewe nganjo huzingara wa ukos ni hutuhe ni huamfue ni nini hufilme wakati wambe ukaya turamuka tina kitasa modo na mfunga modo na mshitaki budabala maati na modo na mshitaki gamjodo tsa wanada musevre kariti na kitasa shangabo wao kwa chukonte makirtas fantom yanu kwa tsuru ya mapolisi vanungabo wa sikao sikardoni nginga hasibabu polisi au kanga jo ya uka riviki ya manadamu ya ulonio mgu ye kamimi turamu tsumba manga wa udosa komori na huja e maisha hangu gajo kame mamanga kabati manadamu kababa jokosdan menyeleyo yabo kabati mga jokosdan ni intimide ni face à face ni alwa. Il n'est pas intimidation. Police, Djaou, on reste toujours debout. On est toujours debout parce que je suis un homme. Madame Mekadolinglingra, Mbukadolinga Hambokaya, Idjokiri Sokomori. C'est rien. C'est chez nous. C'est chez nous. Karna Utsuhufa. Yabona mkera vinywa saya. Niko kamtina situation. Msido kubali wa jomba mada wanu. Mruna dojo kaga mjitofidia ni baleshe twa shahira de kiyama shimwana de mweka na intimide ni mruhamandami amjo pasa pervera mandalino ya jiani intimide na bekansumbalera de kiyama swahili njo mtimizi haukaya de ce bama je compte pas hundunia ni mimi turamu mika konte amrudi tsana mwabieni zeduani ko uomba ni uomba mnyezi mgo ufahangu ni hundamru ya treshono de hauya nifume izo dizomi nkowomba nsoba mnyezi mgu nilalenso hufa. Non, je suis un homme un homme guerrier. Je vais pas mourir comme ça, de dormir comme ça. Gamanzo kangam lao yamba turamabir national à la sononde. Je serai fier. Turamabir waremabal. Je serai fier. C'est ça. Izo des donc kowomba. Chansoba mnyezi mgu nansola la ni fait n'importe quoi. Nguna ngwale daraki. C'est ça ce que j'aime. Yabuna mkira duhara ulawe uhara na ulawe shadabe jofanya mruma fiti mruna badeshe hitwani de kiyama mruna dojo ukaya banu kuna ujua unifanya mbanu kwa humiliation ni huransi yekanga mabo parce que je suis un homme capable. Je suis pas un homme vraiment bizarre que je vais parler comme ça et demain je vais dire désolé. Oh, je perds n'importe quoi pour à qui? À qui? Les jours que vous allez voir, ça c'est le jour qu'on va trouver une calboche qui nous marque de respect. Ou à 4 jours, on a face à face. Il doit 4 jours en Bokaya, Shabanoula, yo Jabanadornika conseil, Navaniem Djinga. Ils ont des efficaces de Mjoka au juge. Au Kangabo Suraza Wanadamu, ou alors nous faransa, waouh, Ruakazi à jumelle, moi-même.
Le jour que je vais trouver face à face, je vais régler ma bemaili. Si chouma, mbeye. C'est ça. Akabanone de mwana ngafiki kabano horufase, horufa banuka hunurija wenji wa kanamana. Wenji wa kanamali. Wenji wa tukufu wafu ye mindo. Mindo. Kamkaradhi horendana nai, mwazi horendana nai. Kamkaradhi mwazi balansiana. Kamkaradhi horendana shohanyu nai. Mwanamshe mkomorodi mwanamsho haho. Wili mwanamsho haho manzo umanzize. Ransom intimide. Mwende wa mnike mapesa haiba yotsinjema. Wa iti mrulo na resursi choka yons. Shawe mrika watona kilta suwaili. Guhonsi ya ukangondo wa sasanye. Uwarende nai. Uwaboheze mali. Vanuka huja hurengia mrika. Par exemple, Turam. Qui travaille ou Turam. Qui a une papier. Gondre nai shango jokaya. Hundrede nai shasuri. Umwezori fam johundama pesa. Shaola katsina katsujo kemru memna bricoli ngojo para ekana upara shahono ukaya ngojo urenge kuplu hamandiyo witimembi warenge mali 4500 euro urdi utrawe kakode wanzihe mwana hao bade mrumshege mziro shauka godungwa intimide na udoto wazibu ya latif Mwenyezi Mungu nanike khatima njema ya Rabbi Mwenyezi Mungu nanike musomema ya Rabbi wanadamu dojoka ya hewe ngari johufa hali gamja kaudoishia shababi hafu bahari je mdoisha ukayamba ikadha hafu mzaze kadha hafu abasaga mtongo ishia kashababi halala kajalamuha shababi hendi hazini harema hazini hadanguha bonsi shababi ngenziani ngwendo harema hadanguha shababi jaizo pia ngamwishi yao gamonao rilata wanzani wenji rilata wanyanya wenji zinu kaja kaudoziona hale zojiri abanga zijiri ngamonao ngaruko nationali shabotura mwagami angalia j'avais un frère un petit frère, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas même dit mtuko Fantine Mashongo. Haja, kajajahane, kajakamane. Mwenyezi Mungu nambushire mbeba basarzama rangu ya fakarja timizi 2 mois. Rangu ya fakarja timizi 2 mois. Un jeune de bon cœur, de grand cœur. Yatuhe yana uchamfu uko ujibaliano ya parma mji mtuko Fantine Mashongo ya shababi warangu hafa même pas 2 mois kaja kamade hajua botlasi haswali habakufukoni hae mama hae hafikiri kabala joinde hazini udwa mundu wala dobonsi udani hafu eski mwanadamu ngudi wazuka hufaka ulaha hufaka iduta mdu hazi hufa yo hujua katika uhala kalmauti hawambia ukaya wa usiku dabasa kabatsuko ulawa eshababi ukaja kamdu hazi kajalawa hakanti halala haswali hujua botlasi yakane projet je vais aller travailler. Pourquoi wewe ujikaza uhaminjikaza ya Rabbi? Pourquoi wewe ujona ukaya wede mjabar wede mtabasamu gore ngwe mapesa ya wandrika watso ujishinda warede nai hewe miniro ngwa banunga mlungu hajiku na usiu wakatala kalma tojani himilia njajo shida nambi awalabe shaga mjojuha amjobwe matsone mwangalia afanye hizo kaudi ya joko na masula wa Mwenyezi Mungu ajo ujaili ya riki harmu husnul khatima Mwenyezi Mungu ajaili rifengo shalsi fenai shaga mwambia ni hewe ureda na itsinjema garma biaoni gamjohunga majingu wa matsaha waishie zinji siwamba waona watu vadabu wenja korongwa nai shausi kutura muhaba tura mtsovadabu miti mtsovadabu kamdojo ka unuri jangar joulawa kapatina kaumanzana mama Turam. Il y a une personne que j'aimais plus que ma maman. Oui, Ali Taoufik, président du festival de Comores. Il y a une personne que j'ai aimé plus que ma mère. C'est qui? Ma grand-mère. Koko Hangum Shemkaya. Hodasha. Wanugwa Jokaya wodiani protege. Yananza. Ikaga manzoni ula wa humrani koko wangudia kaudo hujenu wanilia. Matura mugaja kaukayabu. Matura mugaja kahuja. Chaque kwangu dia ka permanente wodia ka ujadonwa ni leze kode ya donwa ni leka gamula wa wandu pia ngwa jwa robasha
uondo na kamanza na mama hangu na kukwangu hafu ye makato katambila yuko kona mama sunju kataba mama nende alors que valeur ya kukwangu ika très important kardo joko hufa yo farud kardo joka hole dana itsinjema kardo joka ya homrutiba mwanya na kutujo sukwa hotsudai kutujo wakati wa hingle kutujo lera ya hingle nyezi mnanike khatima njema ya nike mwisomwema nuhambie bo shababi ya ukaya hewe dojua ya ukaya hurende weinayi hutsibi weindi shamnyezi mgugujo huliva heni ya yaha na wema pesa ngojo ya toa 4500 euro wairenga ili wende wanzihe mwana hebadage mziro wamenase wambi ukana mfanye hizo mjukanza mfanye na mdojo akamnyezi mgu kanombani nafasi gabu wanadamu wenji kawalo hunu riwa joze roho zao ja presida Ali Taufik ikamnyezi mgu jomjazahila mtukuze hedi kawya ujibali hosomo ushababi no unemabani hae no wanasho wahe harmonsi ya Faransa hajojua yake mwanadamu wapeu shehu hanzi mashababu wantipe Ali Taufik kabati mrato mjua komari so ushenkezo wanadamu hamada wanu na mnajet so ushenkezo wanadamu ikamnyezi mgu hawanziza zabandi tsorenga za example zenjema shatsongore ngaze example zombi za udore ndana nayi na utimbia nabi hewe kardo karifa garjo hufa kardo joka wenji mruka lawa do joka ngao ya bogoro donesha madungu jo kitese bamonde homru hamado yinu kuplito na tarangoza hao mwanamshe ikawaye hahisa katina tarangoza ha shahalolwa ni mrumme ikawa utuna kirtas wahun watu utahimnariad uje urenge wabego jo deklare mwana useya abo udu wamena sobe ukaya satirenge mapesi namde manshitaki mtuja na subhanallah ya latif nyezi munamniki khatima njima na demana dojo kaya wenji na wenji wakaya kwa wati wenji na wenji wakaya kwa wati utija ule de mwanadamu na inabalanga we mauti bo mwanadamu utija ukansi ufedhehi na bala deja owa usikwa usauhisa mwanadamu wengu jondo ukaya ngena nationalite gujono ukange na passeport rouge gwambi ukale na mode mashitaki ba yuti hadisi ya ushitaki shema shitaki dabanu je jure au nom d'Allah yomiadi na nadhiri ni hoto somo wa Komoro yeka wewe bo pervers kujatoe 4500 ya hema na mshohar ye couple tsona tamba kirtas kasuru ya ukaya je peux pas vous laisser je vais afficher ye carte d'identité ya hoikanga minio wanadamu hujoka we mwanadamu wapeu haditsena no hubahatisha ngojoelewa haukamru hamanda we mruka ononzuro homfanya mbanu kuhamba ko ani homru korij wa alaykum salam tata Marie Yusuf nyezi mnanike khatima jima et deuxième sujet national niambe parce que celui-là ça me fait mal même attaché itsangashi ntabishamba wi parce que uhoza humru kauka turambo ukaya banugamina mzaza hangu banugamina mwanamsho hangu qu'est-ce que je peux faire pour que ma soeur Maudou Aliwanjema regarde Turam jamais de manquer une maman de respect alors qu'il y a maman Turam qui est Comore si je manque de respect à une mère regarde je sais pas ce qui va arriver à ma maman mzaza hangu c'est obligé n'ombe Mwenyezi Mungu ya hifadhi mzaza hangu hule kaudu ya liyo c'est obligé n'ombe Mwenyezi Mungu owajaza hanyu ni wanje ili mzaza hangu wajanziwa c'est ça sheka loga manzone nge mzaza wa fulani yabo mzaza hangu ujokaje gujo hunda motwa mtsoza dabu kabati motwa moroni hobasha ya just peut-être ze mzaza tura mwadabu hakongo jo eli mimi ko jibali so mwazaza hao na eli mzaza ngo ko jibalia pourquoi ni wenji mtojo ko rida mwanamshe na itsinjema ye kaureda nayi ufedhe jo likana zepo za rida nasho wenji na hii ye ka upasho likana zinjura jojo alizamba mazirezo rawazaze wandu nasika jazamba haukarizalo gasna wadab ngasna wazazi ikazinji za habari fedhehi hawara hizo jokari za basha mais c'est pas bien haina rugo za ubazi fanyishihe ka hutumarevi kizofanyishiha ekakaja tuarevi kizekazifanyishiha yapo ya pa importa hoyo jaba numra fedhehi mwana wangu hau mwanamshe ba mwanamshe wo mzaza hao raranza la karjanza na kane 15 ya kane 30 ya kane 25 na shide ya huzaye ya tishide ya huzaye sha mwanamshe wo habalale picha la mzaze mwanamshe habalale picha la mama ka on dit maman c'est non sacré c'est non sang ya latif subhanallah ubanu wanadamu wanu jezero hoza banu wa ramada wanu zero hoza ungizo zabwe
Ibano kwa tina roho za ujwazinu nifanya uzinsi njema. C'est pas possible. Et la tuf. Désolé. Tujua ukayaga wanadamu notwa numero ngwaju upara ili waonesezera aizaha. Tujua kwa na upara, je veux pas que je filme. Et deuxième sujet, parce que ça fait mal vraiment au cœur. J'aime pas qu'on fait du mal à une femme. Parce que je prie à Allah de ne pas faire du mal à une femme un jour. C'est ça ce que j'ai prié. Alors que c'est pas normal, moi nam shamabe ulum zero watu wazemali dene mrumaha wahunike bushababi uluna kirtas jodu wanedanai watsimbambi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ma pesa ngatsungu vraiment urawe daraki ya wanadamu wakaseze morali les esprits za hao ya wandu watsona rogo za hao. Merci beaucoup, maman Marie, sauf. Désolé. À la prochaine. Parce que. Minsuelewa pourquoi on a damatsuelewa ya ukaya. Hobuwe matsubo mwana. Huhundu huzalwa ni mzazi. Na mzazi huimrumshi. Est-ce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'exemplaire que tu peux apprendre quand tu as une femme, tu l'as fait du mal? Kutueshe la ukaya mama hangu imrumshi. Ezi nunufanya mzazi wangu amjojibwa zunga mzazi hangu. Amjojibwa mzazi wangu arundazo. C'est pas possible. Je suis désolé. Donc couper live parce que j'ai mal à la tête.